Hello, every good evening. Welcome to Manung Hutna. Manung Hutna में आपको पुतारा मुझे मणिपुर काय भी यारो है बसी मणिपुर की कोई की प्रजा सिंह लिशांग सिंह लाओ का लाग पादुम बखलाम का कोई अदुना मणिपुर की इंटीग्रिटी दा टोंगान बा मदे कोई की मणिपुर की लाइरी बा कोई की टेरिटोरियल बाउंड्री दा मसी काय दना वही नमकता मरोइना कोई की लाइरी बचिंगी मरी तमगी सरुक सिंह मागी अपाम मंग दो रैली चट पे की ऑफम से अदुम लाए अदुना मणिपुर की तमगी सरुक तसु ngasi से January की तारीख 13 माथोई से कोकोमिना लेट तौबा कोकोमिना लेबाक मियाम पुल्लगा सिनबा दुंबा मणिपुर काय भी आरोय मणिपुर थुगाय भी आरोय मणिपुर की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी काय भी आरोय टोंगान स्लोगान गा लोइना मी more than 3 lakhs हेन बगी अदुंबा खोंगचट अमु खकनी ngasi से लेबाक मियाम अमदि कोई लाइबा मणिपुर की तमगी वैली दा लाइबा टोंगान कम्युनिटी मयाम खकना सरुक याबा अदुंबा पब्लिक की मास रैली अदुना हजिक लाइव वफम दे पब्लिक की मास रैली हम खक ngasi अखोय लेबाक मियाम प्रजान पेन दना हजिक खोय की मणिपुर की हजिक लाइबा लैंगा प्रेसिडेंट रूल की लैंगा एट द सेम टाइम सेंटर दा अदुम पीबा याम अचौबो इम्पैक्ट प्रेशर हम खकनी अदुना प्रजा में यामना लैंगा त थाजरक्तबा लैंगा न तौरिबा थबक थौलम सिंग से पेलक्तबसिन मरम ओइरे ngasi प्रजा में याम से स्ट्रीट त थोगला मतुंगदा महासा मसागी ओइबा टोंगान स्लोगान लावर मतुंगदा पालिबा लैंगा त पेन दबगी अदुम याम अचौबा पीबा प्रेशर मखल मखकनी ngasi की लाइबा रैली से अदुना रैली से की वाहन थोक रैली से न पीरिबा अथ रैली से न पीरिबा मैसेज मसी सेंटर द नत्रगा स्टेट गवर्नमेंट मसी करम मखल की मखोय इम्पैक्ट लाइगरगे टोंगान बा वारेप निपान लौबा अदुंबा लेबाक मियाम की अपुनबगी मिफम दा लौखिबा वारेप सिंगी मनुंग दा यामना मरुय वारेप से अखोयगे सु ग्रुप त लैरिबा मपान की चंगजलकपा अदुंबा सु साइन तौनरिबा लालहलु म्याम खंगना मखोयगी अनिंग मपाम मणिपुर तौनिंगदा तौ लेबसि मसि सेंटर ने यंगसनगदबनि अथु मतमदा सु लौथोकदबनि हाइबनि अदुगा अमरमदा मो हौजिक की ओइना हौखिबा मार्च की तारीख 9 दसु ममांग जही 2025 तकी मणिपुर के गवर्नर अजय कुमार भलाना मणिपुर द चिंगी सरुक सिंग अमदी तमगी सरुक सिंग द फ्री मूवमेंट लेहनगनी हाइबगी अचौबा कोई की स्ट्रेटजी का लोइना मणिपुर पुलिस अमदी टोंगान सेंट्रल फोर्स क्या लोइना रगा फ्री मूवमेंट लेहनबो होनगिबनि अदुबु फ्री मूवमेंट लेहनबो ngamdana lai aduna लाइरिबा कोई वारेप निपान से कोई लोइनमक पंद्रह सौ टोंगान पैनलिस्ट न पनबिरानी अदुना वारेप निपान सिंगी मनुंग जिदा मरुइबा कोई वारेप सिंग से सेंटर ना मसी इंटरवीन तौर मतुंग द मसी थबो इन पांगथोरप ngamgdoriबरा नत्रगना सुम नतगे रैली अमदा कोई लाफुम थोप स्लोगान सिंग ओइरगा तोक्तोरिबरा मसी की मखा ताबदा कोकोमी नत्रगा कोई मणिपुर की लाइरिबा टोंगान बलुप मयाम क पुंजल मतुंग द वारेप सिंग से फंगनबगी दमकता मसी थबो इन ओंथोरकनबगी दमकता मखा ताबो करी खोंजंग चंगसलखनी हाइबन सिंग वाहंग Manipur Kanba Khongchat. So I welcome Oza Jeetendra Ningomba, President CCSK. Zabutara Mukchage and Loina na Oza Rinku Khumukcham ni editor Imphal Times. So I welcome both of the guests on Manung Hutna, Manipur Kanba Khongchat. So ahan was Oza Jeetendra. Oza Maruina when young way of say Warep Nipan sings the Quiki free movement gi Maruiba, Quiki Shu gi Maruiba, Adugaji, Manipuda Jiktoiba, Iran si Indiana Masi ethnic crisis ne puthoga proxy war tawgi adugi warep na chingba tongan ba koi idp sing simayum hanjalan gadabni haiben chingba tongan ba warep myam kho yaure luri bu hang de hajik koi gi lori ba warep sing sida kari expect the way I laiba lang aksidagi loina na center dagi adu bodam da masigi amna meaningful oiba outcome ma tholok pa yabagi kari expectation lay aduga ngasigi really sigi matang da kari ba fum thambi be ay hanbada impactive viewing with Bopum Guikai Kuno about Uchari, Luna Gipenia, Kogi, Penelis, Madi Incarna, Busikai Kuno, Uchari, Sigi, Numuchiga Marilina, Sigi, Kogi, Kanan, and Victor Musida. In Hajaning, but the Ahmad Manipuri Miam, the Ekokno, Kurumjari, Nosigi, December, January Gitang, Kuntraga Matoi, 2026, Han, Basi, Sigi, Horbata, Sigi, Arubin Midusida, Coordinating Committee on Manipur Integrity Kokumina, Manipur Miam, Gomut, Kosumnari, Haraga, Akoya, Manipurgi, Kandabaya, Haidana, Tonba, Akoy Manipur Kanba Khongchat, Sorbiyabiriba, Kodungmapu, Ekokno, Kurumjari, Amusung, Adongi, contribution to Viba, Imaleba, Manipur, Kananabagidamukta, India gi, Kogi, Miam, Gimamang, the Madi Malang, Miam among the Adungi, Kolau, Adumnogi, Pangal, Tona, Utiba, Dukidamusu, Kaikin the Wucheri. Masigi, Numitsi, I am na Aikogi, Coordinating Committee on Manipur Integrity Koku Mini Hek, Safong Lapudigi,
satpa miyang ko Khongchat pada mari su Khongchat ni aduga Manipur pumbu gi oina akhoi na khangobada akhoi gi han mamang da yam saw issue yam la legre bu 1997 da choba miyam gi kanbigi miyam kan ga da bani Manipur sakam kai be aro Khongchat amusat ki then adi matung 2001 da mathang sala kana ngasi gi su lak pani da maru oina ngasi gi Khongchat da si hojik leiri ba tha kuntha ga nithoi su lak ba hai ba tare asigumba sang laba journey ma 2023 gi March ke tang me gi tang gi ngasi pawada lo sindana lai ba koi gi kanu ase koi gi conflict ase masi lo sin halo yaidana wakhal ma da khallaga koi ji neglect orga koi ji interest like ba aim da khanda bo in torga da thambi basi masigi attitude masigi government of India ki policy si koi hongdo kadamni haibagi wakhal na ni hojik aikoina mayam na tholi se hanadi lawro mani lawya ba lawro me dubu hojik te koi state thokle kai gino hai modam da maru ina sigi leiriba akoi gi issue sida government of India na akoi gi Manipuri sin gi yengli bo ming se kadi no hai bo hangse akoi loina khange hanadi songbagi pen gi pau lo bon tongan mani hojik ti yamna mota na makoina tawli bo mong se kum yeng pu matam da kai du erem ga modam da maru ina 2008 की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अदुगा मणिपुर गवर्नमेंट का या अदुगा सुम लाल होबु कांगु का यानरी हायरगा अखोगी पीस पोल्यूशन पीस मा फंगनब शांति फंगनबनि हायबगी वाखलों द मांग थारकांदा सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन सथगिबसे मसीगी सथरीबा मखोगी कांगुबसे मसीगी फिल्म सिरिगे होरकांदा कोगी सिगी पोसे अदुम तंगदुले सिगी फिल्म जु ओरेकपनि हायदारे हुजिकी होगिबा 2008 ता अखोगी माइके अहुमना यानरकांदा मागी रूल एंड रेगुलेशन मखोगी दूस और डोन मयाम तोरकबो मयाम सिंगदु अदुगी लालहोबो मयाम सिंगदु लोने थुगारे का हायदारे हुजि अखोई मणिपुर सिदा एडमिनिस्ट्रेशन मखोइने बाइसले लॉ एंड ऑर्डर मखोइने बाइसले अदुगा लेबाक मियाम गी ओइबो वाखलोन फोंदोकपुसे ngमनद्रे सुमाने तोरकांदा हुजिकी लेरिबो फिल्म सिदा लेरिबो मखोगी suspension of operational leiribo kangbu singse masi si India government kari oni yengi bano haibo wangma India government na ekoi hana khangum da bodu hujik loi khange yes makhoi kangbu singge proxy military haidare proxy war da sine na bogda mugda akoi gi sine ba pot amani haina ekoi na hujik so ekoi haire akhang ahi sing na haire kudum haire aduga hujik India gi government gi ma gi policy ma sap tong no khana matam da ekoi gi indigenous people ni leiriba Manipur gi leiriba yalong gi gi lai kangbu ma singse aduga namtha gi na namtha bu oib taragadi madu gi film do yaroi haibo potu ne ekoi no hujik haide se aduna yamna pen daba thamoi gi oiba pen daba ma na suspension of operation leiriba kangbu singse masi abrogate togdabani mati lokthokdabani haina kan lauro matungda akhoi miyang kenosi Manipur miyang gi khulaw haibadar ga makhosi maduda magi sahi amamam sangtokpodu difang torga leirurobani adubu sahi mamang gi sahi gi 2025 gi loiramdai gi tanjada amuhogna hana mo extend tokre extend tawro matungda haibadi recognize tokra baidare makhoi gi suda leba kangusino aduna makhoi gi nongna extend tawbo matamda makhoi ni piribo rule and regulation khara samdokre hairibo rule and regulation do so don jingdo hojing ngak tun chatribra haibu hangdi hojik lai ngasi haibatare ngasi fawgi manungda achouba issue malik thokre mamangdi kanogi 2025 ki December ki tara tarukta turbung mamangda khoigi yamna khoigi ID pisi khanjin matamda makhoina nongmai kapogi pot ama lere madu India gi government ki suda magi ina bopotu da makoi aya ba pibe mum lebra do or adugi matungda amuk ngarang nasi igoi kuidena January gi tang taraga mathoida aikoi gi cyclone ngan kon gi jaga da bom mari pokhayale mi mayam sole bom mari bu fumduna lerame madusu makoina kaimta government of India any kind of action kaim la kote okay adu yamba yam sum yam tham ri mamang da thokiba thokdok sing di India government atraga ji pale ling action makoi gi matak ta kari action of the low de have some mek sing adu ngasi gi warep ta lebak miyam punma warep mi more than lakh ahum hena tin madum ba miyam gi warep um khak yam na marwari je hojik su gi madang je ipu ko jarge su se akoi gi India government India lenga ka yanarga madam kuina lan manungda khoi chahi ama je extend tawri natraka tawdri ra have si totally machine namjal la thamudungda ikang hongudana extension amuk tawgi ba fam lere aduna hojik su gudak ta lawthok kadabni ga haibagi adum ba kholawam kha warem kha memorandum kha pirak bose India government service kari thajani ngai lai ai aduda laksar ke ai kitang mamang kitang aina haijening bagi matang ain ken ko thokjerje aduga sugi kanguda ne laktu nei ne sugi ne aduga nganang na ikui kuiring da ireng naga village gi jaga da makhoi khara laga
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯊꯨꯒꯥꯏꯔꯝꯕ ꯋꯥꯏꯇꯤꯡ ꯊꯨꯒꯥꯏꯔꯝꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯁꯨꯅ ꯇꯧꯔꯕ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯗꯣ against the people will of the people ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯕꯗꯨꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇꯅꯦ ꯃꯣꯏ ꯇꯧꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯤꯃꯥꯡꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯇꯧꯔ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯃꯈꯣꯏ ꯀꯔꯤꯝ ꯇꯧꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯅꯤ ꯂꯥꯏꯛ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯎꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠꯁꯦ ꯑꯩ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯟꯁꯥꯔ ꯄꯤꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯂꯥꯛꯆꯒꯗꯧꯅꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯊꯃꯣꯏꯗ ꯄꯦꯟꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯎꯕꯤꯈꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯗꯨ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯂꯣꯏꯅ ꯈꯪꯕꯤꯔꯝꯃꯅꯤ ꯈꯜꯂꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠꯇꯗꯤ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯈꯨꯟꯗꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤ ꯂꯩꯔꯕ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯁ ꯄꯤꯄꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯟ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯁꯇꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤꯁꯤꯡꯗꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯦꯄꯥꯂꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯤꯀꯣ ꯗꯦꯟ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯤꯟꯗꯨꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯆꯅꯤꯡꯕ ꯋꯥꯔꯤꯗꯤ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯄꯨꯟꯕꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯄꯥꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯧꯖꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯐꯤꯂꯝꯁꯤ ꯎꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯎꯕ ꯀꯣꯀꯣꯃꯤꯅ ꯂꯥꯎꯖꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯂꯣꯒꯥꯟ ꯈꯔ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯂꯣꯒꯥꯟꯗꯨ ꯅꯠꯇꯕ ꯂꯥꯛꯄꯤꯔꯤꯕ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥꯁ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯔꯦ ꯀꯔꯝꯕ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥꯅꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯁꯛꯇꯝ ꯀꯥꯏꯗꯅꯅꯕ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯨꯗ ꯉꯁꯤ ꯉꯥꯡꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯗꯨ ꯌꯦꯡꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯗ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯕꯗ ꯉꯁꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯟꯕ ꯈꯣꯡꯆꯠꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯋꯥꯔꯦꯞꯁꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯔꯦꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣ ꯁꯦꯝꯖꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯦꯝꯖꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯄꯤꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥ ꯂꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯄꯥꯊꯣꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯅꯤꯄꯥꯟꯅꯤ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯂꯧꯔꯤꯕ ꯅꯤꯄꯥꯟꯁꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯋꯥꯔꯦꯞꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯁꯤꯟꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯛꯁꯤ ꯋꯥꯔ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯂꯦꯞꯀꯗꯕꯅꯤ suspension of operation gi sana launcher thugaiba tongningba thongsing togduna suspension operation sugi framework ki wangba thabak tawriba kaidar sing matik sab action longdaba na habsi manipur miyange ahan warep ning si warep ani su warep habsi india na manipur da thogliba irang asibu aranba wari singbul amada puthaduna kanglup ki oiba irang haiba propaganda am khudakta propaganda sandoiba khudakta lepodabani amasung kanglup ki irang gi mingda miyam gi phangphom thokpa haksing matpa amadi temsing ba khudakta lepodabani haibasina ani suba manipur miyam gi warep ahum subada yaurisi Oji gamna phong sariba ITB singi akaknaba policy sing semduna amadi akaknaba matamgi manungda masa gi oiba moyumda hannagadabani loina na IDP singbu luna sana tobibuga loina na makoibu section na ngakbi senbigadabini habisina subani mari subana sin kuki narco terrorist singi cross border terror activity sing se lebhangadabani makoigi cross border network sing tugaibaga loina na illegally infrastructure sing du lokthokadabini habisina mari subani manga subada constitution na piriba miyam gi oiba hak amasung lengak phangalu loina na transparency amadi accountability leiba governments ama atubo matamda lengadabani haiba sisu amna maru oiba pot ama oi taruk subada manipur gi territorial amadi administrative integrity ngam na thamgadabani manipur gi miyam gi democratic right amasung mandate india government na ikai khunagadabani haiba ama aduga taret subada manipur da national register of citizen samna nrc nadaga masiga manaba mechanism ama atubo matamda bukhatuna mitop sing khandokadabani haiba ma aduga nipan subada national highway da mahoksagum free movement lengadabani haiba masigi nipan sini masigi nipan si aikoina miyamna logi warep tu masi india government loi khangamani masigi warep si da aikoi enkana hangbiri si manipur miyamna lori warep sing se kari asa to bage government na kai ke pirakadagi haibagi wangdun egonda laksar se masigi matangda hangjaba pijaba pa khumdari ngasi pawbudi aikoina manipur miyamna lawa yaba lawi adigi kano to we government of india ge tasin da mayam haidare tasin da usna da mayam ama mamang chadam tawgre hosik still we are aikoi ke dole aikoi tarmul oiba aduga aikoi se fajan nun thamlaba isagi iramnamda refugee ama oina lairiba people se kai kam kuine khangduna laigi ge hai wangsine laise masigi wangsina mangda tharga if karigumba government of india na hairiba aikoi pami ba demand sing se aspect owe hebo karigumba aikoi ne aspect wo tawi
loin tok ba ya mar moi bang tani tok ba ya dong tani du kari expect tori bage kari kuma tok tra gadi ai khone de asa to wi gaba mino bindiana masi gi aroi ba mioi bagi khang mang magi pangal haidana le mioi bagi khang bagi pangal dig wang da lan to ki batar gadi makhoina ai khoi de kari to bi ku dun hai bagi asa ama ai khoi da wakhang ma hangi wang du kari hang hai da le hai ka da india government manipur da satar du porsi war se kutuk le ku da bani kari kuma lep to batar gadi if not haisine if kargum lepta batargadi miyam na su india ga mayokta indagi mayokta akan bathaba umon lokot pahor kani si manipur miyam gi warim ni ko okay warim ne badi dungna hajik na ga hajik lebak miyam thola ga kariguma protest ma lambi sorok tho torok pa habi akan ma khongthang am khangni habi dare aduna mamang da su religious satri mamang da khoi gi kokomi gi lairiba chinau me am khaka lairiba manipuri pa le government chiga soidana phaminar ga wari bitai religious gi matang da adum sanabagi wafum de leram gani aduna hajik lai wafum de sengamak hajik paliba lengak sinatraga center na manipur gi hajik taliba praja me am hajik demand khara hairiba me am se masi loinamak nathaiga thambagi adugi achauba wafam duna maram oirga lebang myam lambi da tholaga rally chatpagi wafam la haibasine aduna kari musumba rally si another ning bathung de pamdre haidana amuka continuation tawagi adugi lambi ma lakbu daragadi manipur gi future je kari oibe agi habagi adugi expectations aduga madugi happening oibe abading do kari kari aduna ai no se hajude if kar gu manipur da si akhoina asa tawjeri bo yam sinje tawbirak ka bataragadi ai khoi ga leinari ba india su ai khoi je are we citizens of india or not je ai khoi india oina natrabra india oina natraba india oina nakhoi accept to bidra bodi ai khoi sida word am sijina ko yai kari wan save us or leave us ai khoi save to or natraga khoi thadok biro hai ba se sungok soidana masi thabu in sathar pukpa ya bagi thamoi manung do omaga leiba pot am oire sigi wang si government of india na su am section na tabi ba phai save us ai khoi save us or natraga leave us hai wang se masidine lakto sida lak patar gadi adum akhoi kharabdi wa batare thengna batare barande akhoi miui ba mo no por kanda miui ba gi phongom tong right map sing phangre kana phangandri bano hujik lenga kin lehen dable to lenga si kana lenga no rebonner gi lenga ni administration man pai netro tha ka no hujik ki akhoi gi leje do akhoi gi iram da masida akhoi gi padal thamni jibo national highway na bojikam sangmo kuki in tari ba jaga si kam sangmo sang de kasu kilometer kunta bobnate masi ki kunta su control to bungam dragadi ai khoi su ai na sai je bodini siram dai kanum de pairam mane do adu gi poto la agadi amu ina ngasi le ba film sidi he na awa ba film la kani awa ba film je ai khoi ne de ko ai khoi ne de ai khoi ji si ga do le ni na khoi ji tawra ne ba si wang se aduna si gi film ju aroi ba decision ma lepok sing gi mamang da grabo me bu indiana makoi na lawri ba makoi gi ai khoi da tuat policy makoi gi policy akoi gi attitude se change to gorga akoi da leiba thamoi gi asaw ma yam sing se pokhai rak tingai da haiba tare makoi ma wakal khanda ba chumi hauji hayang si tangare aku census to gne hai to ba census to bu matam da akoi illegally immigrant ne mi do men la mo yam sing se loina mak legitimate to gdore legalize makoi citizen of india ni un gi gdore hujik leiba suspension of operation da leiba lusing mo yam sing se kana no mi do ni khanga bawg da makoi na to khudung di yari kari gi no haiba wang si ne ko de hujik lai se sigi film jala agadi akoi chu mi oi ba ko buni na hai tare akoi gi halaman sing hai nang halaman gi thai ni puari gi wari nei ne ko no halaman sing na akoi da thambir ma pot halaman sing gi akoi gi legacy makoi gi i do akoi yori bani na akoi gi si chi akoi gi khang mo se khangi bani hai ba tare khangi yar ne ga ko upari ti thola ga di pura mali tin na ku su yai haibungam de tamungam de mi bigi asawa pe na bose akhoi civil society organization mo hoina akhoi manipur gi miam asaw di homda ta sin na lai ni 2023 de gi miam na law gi bu khorong yam sing do mo phadal laga manipur akhoi unity and integrity de akhoi lisi ko akhoi gi sakam kai ya de ko akhoi le mine khuna ni ne bo mayam sing se akhoi punna le mine ke de ni ko haidana law ka ko mine law lak pani manipur miam gi asaw go di am asaw re masibo phadal laga sawu ya de harena la ko leduna ngasi gi meeting adi asidasu thado in big general secretary michael lamsan hangjogbi kabui singi ko chinau ma yogri ma khoina phongdu omodo unity and integrity ni manipur gi leiba saktam kai bi yaro haibane ba kai bi yaro hoine lawre ne ba ma khoyong na lawre ne aduna suspension of operation da leiba
मियाम सिंसिना नखोगी नुंगई मखोगी सस्पेंशन ऑपरेशन लेबा मिलिट्री कांगू सिंगदुना लालहौब कांगू सिंगदुना अखोगी फाजन मई मतमदो साइलेंट ओइना नखोई वॉइस तौरमगी अखोई फाजन मतमदो लाइते अखोई थुंबिरो सिन ओके अदुना जानि को ngasi gi leibak myam tholaga horiba rally si haurak famde me gi tarik 2023 aduna me gi tarik 3 dagi tholokpa dum bak kanglop ani go irang sina maram oiraga ngasi lauriba warep sing sisu me gi tarik 3 ga mari leina ba warep makani aduna me gi tarik 3 dagi tholokpa irang da hajik maruina kuki narco terrorist haiba wahi makhaksu hek na lingai matam dagi masi sinar ga lakuni ekhoi gi leiba praja myamna aduna mapan ga mari leina ba adum ba ekhoi gi india lengak ta natraga manipur lengak ta kari gumba demand amata tawdaba adum ba su group ne haiba india lengak ka seminagra ba yanagraga adum ba tripartite to ba agreement am khakta leinagra ba su da leiba lalhob singna manipur da tawning ba tawre haiba gi wafam am khak yamna chawba ekhoi gi mamangdagi leiba achauba issues amakha oire aduna ngasigi leiba warep singgi manung danga sagi habji ai ngasai oja Jeetendra thamjabani su longthokgi matang ji masi akoi ground da yeng matam da jaring ko kari kamaina kari mot pibe su si akoina masi longthokpasi chumgadra masi Indian Constitution da piriba magi article singdugi manung da yengba matamda masi longthokpa chumdabra haibadu akoina hanjan masi gi matang da pukhalaga adum lai haibtane se suspension of operation taunariba kuki community gi haibtare kuki natragana chin state tagi lakwa moina semjanba group myam kogi kunmanga romni kunmanga si moina suspension of operation sign taunarimni aduga hojik hairei se moina harisi sugi matang si tamta haijage ko suna harisi kari haigeda akoi di Indian Constitution gi mathakta lan hoba nate akoi di Indian Army ga akoi ga kamna se na hoba nate akoi di atopa separate lane ama tanaba su nate akoi di India gi manung da Indian Constitution na yaba pot ama khakta separate administration ama sembiu haibane moina haise adu ergadi separate administration natragana union territories with legislature hairid nako separate state ama sem ga harini adreidu da luribdi koina the Indian Constitution gi makhada India gi oiba potsida agitation tawwe abagi right se article 19 the period ko ise haidi akoi gi freedom of expression gi adagi gathering gi protest tawwe abagi room je period ko da adubu hariba constitution sida karamba kano sida adama chawgraba constitution gi article amatada hariba koi AK47 paira kanda ai India ki constitution ki makhada leiba demand do koi tangani haiba wafam se sunglei leite ba yaudeba aduna hojiki su se legitimate oibra oidabra haiba questionable ak matamda Indian constitution masagi du da yengnarak ko matamda songchoi legitimate songoi oidarba legitimate songoi oidaba pot amakhak ne ba se kanogi koi gi Telangana separate state tan bagi iho acho mu tawgi ko adu dai du da nongmai paiba mayam ma tholaga Telangana state to kind of piu na haiba leihibra ne aduga adu leiraga di adu yagadra government na madugi poto permission de pithokadra ba aduna su da leiriba kangu singsina ta leiba demand si Indian Constitution gi manung da tanbani aduna Indian Constitution gi manung da tanba agitation ama ka nongmai payu haibagi keno se nongmai paheli se kari marungi no haiba chobo wahang amala e aduna su toktho oina ngasi lauriba keno se kokomi gi miam na lauri se masi matam yam chai aduga expose zu masi gi process su si tokadabni se khara hena elaborate oiba mawng ama khakta masi miam da adagi plus national gi akhoi gi lairiba akhoi gi even court tabok chatna dana khona dana ga tongna taragadi masai area si su loktho oiba se yam chawba pot ama oini maramdi 3rd May 2023 da tawgiba pot to akhoi achauba khulai paiba mayam ama rally du yawgi do akhoi khangim natro do aduna adai area du lakpadina su abrogate to wena ngasi kokomi gi sida khwai dagi priority wena ha boina warep lori se masi akhoi lawdaba yadaba thangai singna Manipur da santi porke hargadi masi gi pot se lawdaba sunga yadaba warep ama khakni ena mai thamdage aduga amana ngasi gi akhoi gi hoi mamang da su rally am chali adu rally chat pai se khoi right ne democratic right am khangni masida permission lori bani road ki kanogi lawdana kotana aya ba lorga rally chali bani yam nungai badi yamna khoi na chawthok chin ngai oi badi ngasi gi kokomi gi rally sida pendra ba sawning gra ba koi sauna ra ba miyam mam yaurga community miyam yaurga chat rally sida kana uba nungmai am ta pai de ba
ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯄꯥꯏꯕ ꯃꯤ ꯑꯝꯇ ꯌꯥꯎꯗꯦꯕ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯔꯦꯂꯤꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯔꯦꯂꯤꯗꯨꯗ ꯍꯤꯡꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯃꯠꯇ ꯌꯥꯎꯗꯦꯕ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯤ ꯋꯥꯔꯅꯤꯡ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯈꯛꯅꯦ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 1997ꯒꯤ ꯔꯦꯂꯤꯗꯨꯗꯁꯨ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯍꯤꯡꯁꯥꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯝꯇ ꯌꯥꯎꯈꯤꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯖꯨꯟ 18ꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯁꯥꯎꯕ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯇꯅ ꯍꯤꯡꯁꯥ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯈꯤꯗꯅ ꯃꯗꯥꯏꯗꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯁꯥꯎꯕꯒꯤ ꯂꯤꯃꯤꯠꯇꯨ ꯍꯦꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯈꯛ ꯎꯠꯈꯤꯗꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯅ ꯈꯪꯒꯗꯕꯅꯤ ꯏꯠꯁ ꯑ ꯋꯥꯔꯅꯤꯡ ꯇꯨ ꯗ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯀꯟꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯅꯩ ꯖꯨꯟ 18ꯒꯤꯗꯣ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯣꯏ ꯈꯣꯠꯂꯣꯏ ꯗꯕꯜ ꯇꯥꯏꯝꯁ ꯖꯨꯟ 18ꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯟꯕ ꯏꯍꯧ ꯑꯃ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯐꯨꯝꯃꯒ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀ ꯆꯦꯜꯂꯒ ꯂꯩꯔꯦ ꯇꯧꯕꯗꯕꯨ ꯅꯣꯡꯃꯩꯗꯤ ꯄꯥꯏꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯄꯥꯏꯔꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯤꯡꯁꯥ ꯄꯥꯝꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯏꯅꯒꯗꯕꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯇꯥꯏꯅꯕꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯃꯈꯩ ꯁꯤꯒꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯔꯦꯂꯤꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯤꯇꯤꯡꯁꯤꯗ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯂꯧꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯂꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯦ ꯃꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃꯈꯛꯇꯤ ꯅꯝꯕꯔ 5ꯀꯤ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯅ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯍꯛ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯄꯥꯜꯍꯜꯂꯨ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄꯦꯔꯦꯟꯁꯤ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯇꯦꯕꯤलिꯇꯤ ꯂꯩꯕ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯩꯍꯟꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯩ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯅꯕꯗꯣ ꯑꯟꯄꯣꯄꯨꯂꯔꯕꯨꯗꯤ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔꯗꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯗꯕꯅꯤ ꯑꯩꯁꯦ ꯏꯂꯦꯛꯇꯦꯠ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡꯅ ꯁꯦꯝꯕ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃ ꯐꯣꯔꯝ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯑꯃꯈꯛꯅꯤ ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯇꯥꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ MLAꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯗ ꯁꯦꯔꯤꯌꯁ ꯑꯣꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯃꯁꯤ ꯇꯧꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥ instead of blah blah in a newspaper dadi government tang mari da bu semdro mane February first week ta semani ga habagi newspaper report mayam tore moidu collection keno nga kani ado ai ngasi mak hujik khatamang aina phangjaba hana keno da yamna viral chatpa social media da yamna thagatna bu i adu hujik khakta aina phangba khoi lok sabha gi bulletin se yauri se March ki tang 10 da Manipur gi akhoi gi budget se 26-27 की बजट की डिस्कशन तौनी वोटिंग डिमांड तौदुरीबा अदुना मार्च की तांग 10 दा हाइतारगदी सेकेंड पार्ट ऑफ द अखोगी कैनोदनेबा अखोगी सेशन सिदनेबा 7 सेशन ऑफ द 18 लोक सभा निदनको सिगी सेकेंड पार्ट की सेशन सिदैसिदा नैनरपु मतमदा अखोगी मणिपुर की बजट से नैनदुरीबा अदुना करी ताए मणिपुर द गवर्नमेंट अमा लैतारगदी पार्लियामेंट मणिपुर की बजट के वई नैनदुइनो Manipur am naina jagadawnewa aduna masidai sida mogi schedule da keno sida bulletin part 2 sida ningthi jana hapa abnina government sembagi wafam ama yam kanna mayam ngangnari ba khonari se these are all akhoi gi keno sing ja saw sing se themda na ba magi mi sing du nathai na ba duge irang horta na ba asomdagi ilakpa asomdagi pirakpa semja duge akhoi gi Manipur gi irang sil lotion handana ba gi mong ama khakta adum charang na halaga apun bagi faktam dul la handana ba mong da kana ma kharana masigi pot se akhoi gi mayam da function da sandu ba haibagi yam chaw ba akhoi da ayon da akiba ama leijai habta aduna sarkar sembagi wafam sima akhoi hoi sida bulletin da yaurabanina ade parliament da budget discuss tawdorabanina Manipur gi government ama February 3 gi mamang da lakani haise masima adum aidi thajaba watli kaigino da bulletin sida thokrabanina ko aduna swai area sida miyam da pangsibagi potsima khara adum tokpana phagadra mali aduga February 13 je very coincidence with the extension of akhoi PR sineba parliament approve tawdoineba aduna adudagi approve tawraga another akhoi president rule ama adum lakpagi pot se si lakani sine na khara kanjangani it will be state of emergency ni emergency hai targadi hambagi leirambududagi hen kanjanba mu oini who knows even the assembly gi hujik leiriba akhoi gi Manipur assembly se dissolve tawgibagi pot phokta leiribra kaibagi dissolve tawgadabagi pot phokku leiribra so that kenogi akhoi gi leiriba president rule se another 3 years amaga akhoi sangda 29 bok sangda yana ba mong daga tawrabra adugi marat da Manipur se tokhai lehenabagi adagi mache tanabagi pot amakhakta manung da plan tawbra haise akhoi yam kan khalli se sidaneba tanja sida chala iba ngasigi miyamgi miyam graba miyam duna chaliba aduga madugi keno do miyam yamna yam graba miyam se
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯨꯝꯗ ꯐꯝꯃꯒ ꯂꯩꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯅꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯊꯨꯒꯥꯏꯅꯕꯒꯤ ꯃꯆꯥꯛ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯄꯨꯔꯛꯄꯤꯌꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯁꯤ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯃꯔꯝ ꯑꯃꯈꯛꯇꯤ ꯁꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯑꯦꯕ꯭ꯔꯣꯒꯦꯠ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯒ IDPꯁꯤꯡ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯃꯀꯥꯟꯗ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯍꯜꯍꯟꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤ ꯂꯥꯎꯔꯒ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯈꯣꯜꯂꯥꯎ ꯑꯃꯈꯛꯅꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕ PK ꯀꯩꯅꯣꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ PK ꯁꯔꯃ ꯀꯣ ꯑꯍꯥꯟꯕꯒꯤ ꯆꯤꯞ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯗꯣ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ PK ꯁꯤꯡꯅ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯔꯝꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯥꯏ ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔ ꯂꯣꯏꯅ ꯍꯟꯖꯤꯜꯂꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯝꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯃ ꯐ꯭ꯂꯣꯞ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯟꯖꯤꯜꯍꯟꯕ ꯉꯝꯗꯦ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯍꯥꯟ ꯆꯤꯞ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯅ ꯀ꯭ꯂꯦꯝ ꯇꯧꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ IDP ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯍꯟꯖꯤꯜꯍꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯩ ꯃꯥꯔꯆ ꯐꯥꯎꯗ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯟꯖꯤꯜꯍꯟꯅꯤ ꯑꯅꯗꯔ 3 months ꯑꯃꯃꯨꯛ ꯑꯦꯛꯁꯇꯦꯟ ꯇꯧꯔꯛꯏꯅꯦꯕ ꯃꯥꯔꯆ ꯐꯥꯎꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟ ꯔꯨꯜ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯋꯥꯉꯥꯡꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯉꯥꯡꯉꯦꯕ ꯑꯗ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯇꯦꯠ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯂꯩꯇꯕ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤ나 इलेक्टेड गवर्नमेंट से लेतगदी सिदा कनोसे अखोगी अनदर इलेक्शन अमा तौबदा मतम चंगनबगी पोट अमा अदुम लेदोइनेबा अदुना सिगी पोटसे सांगना लेरिङै मतमसिदा इंडिया गवर्नमेंट दी पॉलिसी से करीनो ऐसे हुजी तंग ताना खंगदे अखोइदा चिंगनबा अमदी मोइना सुगी पोटसे योगा थमी सेप्टेम्बर 4 दा तौनखिबा रिव्यू तौखिबा पोटतुसु इम्प्लीमेंट तौदे अदुना सिदैसिदा कनो मैम इश्यूज मैम लेरिबा खोलिबा सिंगसे मोइना मोइगी कोजी प्रॉक्सी एलिमेंट सिंगसे सिनर कांदा करी तोर कदोइनो हाइदो खंगदे अदुगा मोइदा लेबा अखोइगी कुकी हारसु थादौबो हारसु अते अते पाइटेबो हारसु मैम अमा लेरिबा सिंगसे सिना चाही लिसांग सिना वारगा लेबसे मिचम सिंगना अमता पामदेबा ओनली द अखोइगी नोंमै पाइबा कांगु अदगी सुना सपोर्ट तौबा अदगी चीन स्टेट तगी लागा स्वाइदा लालहौने न तरो नोंमै पाइरगा सु तौसलिबा कांगु सिंग सी खक्तना अखोइगी इरांग से सुम लेहनबगी होनबा अमा लेबनिना मदाइ एरिया दुमा अखोइ याम मुन्ना येंगुमा चंगी मसिदा गवर्नमेंट ना सेंट्रल गवर्नमेंट सिना यारगा लेरिबा सपोर्ट तौरगा लेरिबा डिवाइडेड तौरगा थमिबा मसिगी मनुंगी ओबे एजेंडा से अखोइ हुजिक खंगेना फोंगनासु लौरे ngasi मियाम पुंबदा थोलागासु लौरे अदुना इट्स अ वार्निंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर दैट अनदर को 18 जून दगी हेना साथिबा अखोइगी इहौ अमा मणिपुर मियामगी मरक्ता अदुगी इदो चेलमोय हैदा खनबीबदो अदु लांगनी मसि अदुनि साथिबा इरांगसु थोलकपे अखोइ लाख अमा हाटक्रसु अखोई मणिपुर मियामदी अदुम मदुगी मणिपुर कन्ननबा अदुम थोलकनी हैबसे मसिगी कनोसमा आई निंगसिंगबिबा फैने वार्निंग नेना लेरिबा लेबाकी अथॉरिटी सिंगना खनबिबा फै हैबसे मदाइ अहामगी माइ थमजे ओके जनिन को मरवैना ममांग ममांग दे चथिबा स्लोगान लाउबा अदुम लेबाक मियामगी बा रैली मियाम खक चथखरे अदुम एक्शन मियाम खक तमसि थबक ओइना पांगथोखिबा स्टेट गवर्नमेंट ना ओइजनु नत्रगा सेंटर ना नो अखोइगी ममांग चटखिबा अदुदगी सावगलक्तना तौबदगी नंगी कनोदो 27 जुलाई दो रंगनी 20 कनोगी अखोइगी सीजफेयर विथड्रॉ तौगी 3 वर्ड्स विदाउट टेरिटोरी लिमिट लौथोखरिदो अदुदो अखोइ मियामदुगी इहौदुननी ओके अदुदगी मतुंग दसु यामना अखोइना मोइना यामना हार्श ओइबा अखोइगी कनो मैम मियामगी पब्लिक की कनोसे रिप्रेजेंटेटिव सिंगसिगी सॉरी पब्लिक की मियाम सिना ngasi रैली ग चतना भोइस अमा थोगलै सिंगसे अखोइना मोइना तारमोय न खनबदि लांगनी कइनो मसि तादबा यारोय इट इज को मखोइ मसिगी अखोइ भोइस तादगदि अचौबा थोनिंगदबा थौदोक मैम थोलकनी थोगलै थौदोकतुना कमाइ तौगेदा इंडिया गवर्नमेंट की मकोक सागनी मना अखोइगी यामना अखोइगी मपानगी लेरिबा अखोइगी मोइगी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स द मोइना खोंदादन खोतदन तौदन तौरकदो रिपोर्ट से अदुगी मचादुना ओपोजिशन चांस लौरकनी अदगी मपान लमगीना अटैक तौरकनी दि जस्ट वार्स ऑफ वर्ड्स अदगी यूनाइटेड नेशंस द करीदा पुखनरक खोलक योरक पे अदुदा माइ चोकदबो ओइबनिना अदयाम साथिबा इरांग अमा मणिपुर थोनबसे ममांग थोकिबा माइ मणिपुर थोनबसे मसि कनोसिंगना पामभमदि थोक्तबनी अदो मोइ थोइदरा मोइ ngамnबैने तवाने अदो थोइ हैन खनबिगनो थोलकनी सिनि इन हाइजैन ओके मरमदि रिंकु आइना पुखजब मरमदि मणिपुर से सेंटर की प्रायोरिटी लिस्ट है याउद्रे हाबिसमा यामना मेक सेंगना चुमापो याबै बाफुम लेरे मरमदि लास्ट हजिक था चही ने था मापन नि मफुंग फारि जिंग सिजे 31 जनवरी अदुदैदा को मणिपुर सी खोगी इंडिया की मनुंगदगी इरेज तौथोखरबा हैना खोइने याम कन्न चिंगनरी से अतैगी नतेबा को हंदकसु मसिगी पार्लियामेंट सेशन से हौदोकप नुमित्ता प्रेसिडेंट वांगांगबा मतमदा मणिपुर की इशू सिदा अखोइ सीसी यौना थबक लौखले आईडीपी सिंग नुंगाइनबा अखोइ मयुम हजलनबा थबक लौखली सिक्योरिटी मेजर्स लौखली हाइबन चिंगबा वाफम अमत पंदे अदुना मणिपुर से इंडिया गवर्नमेंट की
ꯀꯩꯅꯣꯗꯗꯤ ꯃꯀꯣꯛꯇꯗꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯠꯇ ꯊꯣꯛꯇꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯂꯩꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯃꯛ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟ ꯁ꯭ꯄꯤꯆꯇ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯝꯇ ꯄꯜꯂꯛꯇꯕꯁꯤꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯏꯔꯦꯖ ꯑꯥꯎꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯑꯣꯔ ꯅꯣꯠ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡꯗ ꯅꯨꯡꯅꯥꯡꯖꯕ ꯑꯃꯈꯛ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯏ